Go bile le ditiragalo tše mmalwa tšeo kantoro ya ditaba ya SABC e di gatišitšego bekeng ye ka Emfuleni seleteng sa Sedibeng. Ke yona nakong yeo moo go tsebišitšego gore lefelo leo ke moo COVID-19 e kepetšego gona. Go bo go sa latelwe melao ya COVID-19, go šielana sekgoba, go apara mask ke tše dingwe tša tšeo di bego di sa dirwe. Gape ya ekonomi e wetše ke Lephotho la boraro la diphetetso tša COVID-19. We in Gauteng have arrived at the third wave. Just by looking in 4 days, doubling up the numbers, the daily infection rate increased almost double in a period of a week, from around the average of 300,000 to the average of 600,000. Makhura o re dipalopalo tše di a hlobaetša ka gona o nyaka go hlaka magato a go matlafatša tšhireletšo ka profenseng e fela ekonomi e swanelwa ke go phela e butšwe. We are a province that is in the heat at the moment. We are in the face of fire. The storm is here. Yes, we would like a situation without shutting down the economy. There are measures that we would like to be stricter regulation and restriction measures that we would like to see. Makhura o tsebišitše seo nakong ya go bulwa ga bookelo bja moepo bjo bo mpsafaditšwego. Go beetšwe ka thoko dimilione tše makgolo-masomeseswai-tee projekeng ye ka maikemišetšo a go laola COVID-19. Gauteng e beilwe ka tlase ga leihlo la ntšhošo gomme makala a twantšho ya molao a letetše gore ba netefatše gore melao ya COVID-19 e a latelwa mo mafelelong a beke.